thought you fellas should come fourth. I said, fourth is still better than sixth. Mihi whakamitunga? Ngā hoa me ngā hoariri. Ngā hoa me ngā hoariri. Ai, E tahi Te wā ka Matatini. whakawhiti. Nah. What do you know, came first circle with a mōteatea. For me, the top moment was our Sunday session and Kirema moaning at us. Oh, here we And go. us telling him, ow, waiho, but he tika ia. Anōna I te kōrero koe ki aia. Taku mita pea. I pātera ki taku ngāka. Sorry. Ka tangi te titi, ka tangi te kāka, ka tangi mātou te pai kōrero I tēnei, te hōtaka whakamutunga o Haka Yarns, e te iwi e te whānau, nau mai, hoki mai. Ai, hōtaka whakamutunga, mō tēnei wānei, he rangi, waika moio. I te iwi kei a koutou te tikanga. Ai. Wa kei a tātou. Kei a tātou. Kei a tātou. Kei a tātou te mana. Engari, koe nei te mutunga, koe u tō tātou waka ki uta, Ai, o tēnei wānei. ai. Huro? Nah. Well, huro, engari boohoo. Ai. Ai, I tuku ahau I katahi anō ka wareware I aku kōrero, me rangi tuku ahau I tērā paku rerenga kōrero ki waha kupu whakarite mō tērā bro, kei runga I a TikTok e quote ana I a tātou hei akoranga reo. Yeah. Waika mōhio. There you go, bro. Ai, te rangi nei e kōrero hia ana, e ahua hoki mahara ana Ai. ki ngā whakataitai kua tū. Ka tīmata ki ngā Kāmutu, e mahi ana I tā tātou fantasy Fantasy bracket, mō e hanga katoa ana ki ngā tū o ēnei regionals nei. Kaua o te o huri, whatever, Ai. o te o ngā I roto I ngā Ngā tau. whakataitai e te kaumātoru. Tēnei tau. Ai, rua mano rua te kaumā ono. Ka Let's go. tīmata ki te giveaway, massive giveaway ki te pai ahua o Arataua. Haere atu e te whānau ki reira. Like, share, comment. Kua hihia koutou ki tērā. Nui kei atu I te rima rautara, te wāriu o enei taonga. Nera. Yes. Wow. Ai, no reira, Ai. kia tere atu ki reira. Sure. Before we get into all of the juicy yarns, ka tahi anō au ka kite, only about 50% of you are actually subscribed to Arataua. Nō reira, make sure you subscribe and tautoko the kaupapa. It's that easy. Ngā mihi. Engari anei, top 13 moments. Tāki te mū, koira te whakataitai tuatahi. Ai, whai wāhi atu. Te tai āhuatanga I tino ki tea, ko te audio I te live stream. koina te- Kaore tino eke. Koina te regionals tuatahi. Tuatahi. Me, kāroha. Ai. First cab off the rank. Yep. Honourable mention. Ai. Ko tīmata ngā honourable mentions e te whānau. Ko te koreuma. Ai, Ai. I pai. tino pai rātou. Honourable mention anō hoki. Whakanui a shei. Because I think I tika hau. Matangiro me a rātou, me o rātou moko. I a rātou ngā mea pai. O tēnei regional circuit katoa. Ki au. Kaore au I te mōhio ki tētahi atu kapa e puta ana I tēnei wānei. Tēnā peke te he mā koutou e whakatika mai. Ro te ngā tākupu. Pai aki a rātou. Ohini mataro. Ohini mataro, bro. Ai, nā, he tika tau, e kei a rātou I rā moko, ne? But, ahua smudgy e tahi wā, ne? Anō nei tuhia I te ata, I tū rātou, I te ahi, sweat the bleed. Yeah, black on black. E rā mea Kei te katoa, ne? whakapauka. E rā mea. So, matangira e mihi ana ki a koutou. E ora, rā ai. mea katoa. Ai, Ai. ka pai, mā tātua. Tuarua mā tātua e ono I whai wāhi atu. Toa entry. Ai. Yeah, highlight. No, Toa in general. Toa in general. Ko rātou, mena ka whakaroa hau mō ngā tino kapa e mātaki ana māua ko mātau I te whānau e rangi ataretak, ko ia te mea pāpāho I te kapahaka, ko toa, me ruatoki ngā tino. ai, te pui. Nā, te tū katoa. Ko te moment mō mā tātua, mō toa, ko te tūtahi me te Symphony Orchestra. Ai. What? Ai. E rua wiki pia whaimuri te Muri mai. whakataitai. Engari, no, sorry, this is kia nei more than the honourable mention. Ko te tua onotanga o te whānau Apanui. Ai. I wānanga maua ko tamati I tērā I roto taku hete. E hāna kōrero. He goes to me, yeah, I thought you fellas should come fourth. I said, fourth is still better than sixth. Hāna akuranga. Ai, Because koa. e kore I e mutu te kōrero, koe rā te tahi o rātou tino kurahuna. Well, ko tā rātou I rere kē te taima a tēnā kai pukuri taima. So, And he tika tērā, tāna, e discrepancy tērā. yeah. Engari, no, ko te akoranga I te mea, ko te whai kōrero, engari ko ngā iana I wainga I mua a muri rānei I ia waita, me poto ake. He tino akoranga tērā. Ska ne? te paupau. Well, nā, bro, because he nui ana mahi, especially because tira, he maha ngā matatini.
ka ata karanga i ngā ingo o ngā kaiwhakawā. And he rautaki te rei, bro. Hei kukume o rātou piro o rātou kare a roto. And so I reckon me whai wahi tonu era e ringi ko te akoranga. Ai. I ako a pakake i ngā tauki mari. Oh, yeah. Hey. No, yeah. Well, waimari e Apanui. Ai, bro, tino It's your rite, honour. tino rite kia, actually, almost exactly the same, 1 second type thing. Yeah, Well, engari, kaore a... Kaore a whanau i whai wahi. Ai. Yeah. Yeah, anei te taimeka, we gained the most subscribers from our Mātātua Regionals content. Ruarau, whitu te kaumari mano, rea kia kaha koutou te subscribe tonu mai, kia rongo i ngā kōrero ara taua. Tēnā Ai. koutou, tēnā Tua toru te Kāhui Maunga 4 qualified. Shout-outs in the pōhiri. Tuits. Ai, top moment. Engari, i tino eke a ngā purapura i mihi ana kia koutou. Rua te koutou, kaore anō kia toa. Ko rātou i eke ki te taumata i tēnei tau. Ko taku tino moments i roto i te Kāhui Maunga. Maungaroa. Ai. Tu te Maungaroa? Te maungaro. Te Maungaroa. Gee, me pērā tāua, bro. Ngā regionals e tū mai nei. Social team. Yeah. Nā pono, bro. Yeah. I'm going to do that because that look fun. No, you're not. I am, bro. Because Nā Kahu pono. ain't gonna let you do No, that. no. Ka noho tonu a Kahu. Ka Kahu. noho tonu a Kahu Kahu. ki... Come on. Whānau camp. No, Whānau no, camp. no, no. Kahu. Just go and get a indoor netball team if you want to do a social. No, because then I can come back to where we're here for final or for Matatini. Because kaore e whai wahi, ne? Oh, iki. No. Or whatever the cuppa is. Nah, but pono. And then what we'll do, bro, we'll make a social team and we'll say we're from Whatever. Tainui. Say whatever you We'll want. say we're in Tamaki. Kia hoki anō ki te kāhui maunga. Koinei... No, but i miharoa Like a social te team. maungaroa. Yes. Yeah, Not yeah, tū there te we go. maungaroa, maungaroa. Te maungaroa, te Well, they maungaroa. maunga. Anyway, Rātana, long time since they've come off their first Ai. place. Ne? Nā, Yep. ka mihi a ngā purapura, i e ke rātou i tēnei whakataitai. Yep. Me Tamsin. True cousin. Ai, Ai, tēnā. ai. Ai, tēnā. I kōrero mā o ko Tamsin. you Yeah. know. Ata, hai ana i te papa. Kapa. I pai. And kārenga iwi o waho, e kite i tērā. Ai, ka hana ngā iwi ki te tohe. but, Kōrero i runga i te pukamata engari. Yeah. Yep. Koe no. Hei Kapai. anō, And whakataitai then- tua whā. Te arawai, ono i whai wāhi atu. Yep. Top moments heke ngā arangi. What? What? Well, the entry in the Waitaringa tino Paikio. Okay. Yeah. Top moment. Top. For me, the top moment. For me, the top moment was going. For me, the top moment was our Sunday session and Kiriama moaning at us. Oh, here we And go. us telling him, ow, waiho, but he tika ia. That was my top moment. And just for transparency, I was moaning about. I wasn't moaning. No, I know. I was talking about honouring the integrity of the process. But he reira katoa mātou. Ne. Ai. Tō, ngā tāne whai mana i roto i tō kapa. Me etahi atu, etahi kai whakawā anō hoki, i reira. And we're all going, oh, bro, Yeah, yeah. kia tau, brother. You're just sour grapes. Yeah, bro. Hey, and then turns out he was right. Top moment tuko ono mātou i tū ki ngā whakataitai i tēnei tari anei hoki mai te mane kaore te tai o mātou i toa. Oh, you're true. But actually, i toa. No. I te taite i toa. Ko taku top moment ko ngā kapa pākeke. Kamatu, ko te whaiwāhitanga o te kapahaka o Ngāti Rangitihi ki te whakataitai first time ever. A tāhua. Yep. Nā tika, i miharo tērā. Top moment for me was actually te holding tent i te ata. Te tira tuki waho. Mui ana ka rongo koe. This is mean. Like, i rongo ahau. Unfortunate the broadcast really, ne me te stage dynamics, i te podi o te stage. E wai taia, kare taia te paku aha. But e tērā wā, i te wai te tuahaura, and ka titiro ki wā, and you go, Piki Kotuku's on stage ripping up, and then you got Hikuai behind us, etahi atu kapa i te holding tent, you go, this is me. And just another for the record. I mātaki au live Piki Kotuku and I Mohio. They're going to be hard to beat. I saw them backstage. I said, you fellas are going to do well today. Yeah. Now they Too were, well. Te hao whakaroi te wai mātou ki koe a wewehi. Shit. They're going to come forth. Yeah. Nah, that was me. That was my top moment. It felt like
this is the creme de la creme. Yeah, well, it was packed when you fellas were. Yeah. But it also felt, and i te rongo koe i tērā, we had rāwahos coming. Yep. Like all the angi tūwhānau pere and taku tuahine, traua mai, all the taitukeros, all these rāwahos coming just to soak it in. Yeah. It was mean. Yeah. He mini matatini. Ai, pono. Hups, kūkam, how o whakaro, because i tū koutou, top moment, te aroa, Top moment. whakawātea, Yep. Whero me te pango, baby. Oh, yeah, no, yeah. Top moment, kia hei. I rawi. Aha Engari, koe kaore, equals. koe tākoro ki taua tīma. Engari, ko tāna Ai, kia. ia tui ngā tai, Engari, yeah, nei, top moment kia hei. Yeah. I toa ia, aha koe equals, engari, i toa ia mātai te whakawātea. Engari, I te te soa mea lea. i panaia, māua ko Ruby, i te ohu whakaeke. Panaia, māua ki te, i tu on the exit. And what do you know? What do you know, came first equal with a mōteatea. We'll take it, baby, we'll take it. But yeah. nā ka pai, babe, how tō top moment, mo te aroa. Ai, i te mei noho māua ko tamihana i re mei te ohu whakahaere, tuatahitanga tērā, he nui ngā akoranga, engari te tokomaha o ngā kapa i tū. Yeah. And then I'll just make a mention too from a Haka Yarns perspective and Aratoa perspective. That was the most watched video of all of our Haka Yarns episodes i tēnei terenga. So kia ora, te arawa, we love to watch ourselves clearly. No. I actually think is ko ngā episodes i pai, ko ngā episodes i whakaronga iwi, ka tutu te puehu. Ai. Ne? So muri mai ia tainui, ne? We'll talk about that. Ngā ira regionals i ahua tutu te puehu, Nā, you know ka why? tere pipi whakao Te mai mea, ngā iwi. I mua i te whakataetai, you know, i ahua whakatō tātou i te huikitanga. Ai. Ne? I rongo tātou i te wairua whakataetai, so they're like, oh, I wonder what it is. Yeah, tika. So ka hoki anō ki te kōrero o te hora. And te rape he whakahihi tēnei, but it was just ko te taumata o te haka Well, anō. it's the best rohi. Yeah, ana kaore hoki koe i mōhio. Kari au i ki tēnā. Well, kaore, mkau nei hoki, kaore koe i mōhio kōwai kahua ko ai ko tohu, you know, Oh, pono. first to six. Kaore koe i paku mōhio. Tika. And 1.5 between first and sixth. Yeah. Whereas ka titiro tātou pōneke, te kaumākei wainganui te tuatahi me te tuarua. Yeah, True, so yeah. tight. You know, and, so- you know, mo te hunga ka mātaki i a Haka Yarns, I would hope to think that ko mātou he kai haka, he kai ako etahi, and it's a bit of lived experience. Nā reire tai ana e mātou te tuku i era tirohanga, i roto i ēnei hōtaka. Yeah. So you might not like some of the things. It is very te aroa, but it also is what it is. Yeah, And when we did our post about who are you watching the most, a lot of people are saying hekinga. And Yep. I don't Yeah, blame yeah, them yeah, because Yep. kei reira. They were mean. And I'm going to talk about them a lot in my... Well, Fantasy. best, you know, yep, tautoko ana, best sound. Kia ora. And i kōrero hei tātou a tērā te auahi i nā reira. pō. Ngā kaitito Yeah, hard. o tēnei kapa aua waiata. And that's what I'm saying, bro. Tērā te arohi, he huarahi tērā e pai ai tā rātou parakatihi e Yeah, tahi. nā weke Now, ai. hou, hey! They're like, oh, actually, no, we could do this. O te whakaro auaha ne, te whakaro whānui, Yeah. kei ara tau. Oh, well, you know, and you're only working with singers. Yeah. Yeah. When you've got 40 people, you're working with 3 or 4 who may You not may- be singers. No, that's right. But There might not have been all singers in Tērā Te Awahi as well. Let's move on. actually, no, for a fact that they weren't. All right, you two. I love you, Mum. Ana ki tō hoa, Anei, te whenua moe moe whenua moe moe a, toru i whai wāhi. Ko wai rātou. And taku tino moment, Te Kahu Ariki, from not qualifying to winning. Kia ora. Ka tahi te ekenga ko Nā tērā. tika hei. Ka Hoki pai mai great. ana. Super sub. Oi. That's my top moment. Rehua coming in with the super sub of doom. They're like, you are doing everything. Hey, good call. Well, well, yeah, tika hei. Yeah. Good calling. Ko te moment, ki au nei, ko te party. oh, i whaare koe, yeah. And i pēnei ai aku whakaro i te mea, ko te heitanga i rungo hia, you know. I reira katoa ngā kapa, i runga i te tūranga hakoa, i te ngākau tapatahi. Tika. It was me. And i rongo hau i tērā i taku mātaki i te regionals rā. Yeah. I rongo hau i te hākoakoa i roto i whakamānawa ana i tō rātou Māoritanga. Yeah. Hey. Yeah. And so kore ka pērā i te pāti. Yeah, yeah. And obviously, honourable mention, ko te kapa o te break, ko Nārama. Ai. Ai, Te mea ko yes, te nuinga o ngā kaihaka o taua kapa no tainui. Yeah, bro. Nō reira. Ai. Ka pai taki. Hey, bro.
Hā te tikangoa te kupu nārama. Nām. Nām, ko nām te ingoa take mō te rohe Whenua o ne. Melbourne. Oh, whakamauri rātou i tērā. Hea tāhua Kia tērā ora. whakaro ne. Ia, Oi, hea tāhua ia. te whakaro. Ka pai, ono te tai toke rau, toru i whai wāhi atu, ai tētai āhuatanga i Pākehā rātou ko te huarere. Ana, Oh, yes. yeah, i heke ai Ora. ngā nama. Ai, koe. Pākehā kau. Yes, yes. Had And Mea to hau. drive up. No, Oh, you had to drive up. You had to drive me You up. had to get your driver. I had to give my Uber driver, gave him 5 stars. it was, yeah, e miharo. Plenty of call-outs in that one. shout outs, yeah. Yeah, on stage. E ka pai. O kia korua. Ai. Oh, true. Ai. Nā, Must be nice, Eka. Anyway. Rātou katoa, muri mai i te tūka, hare atu. Oh, cha. Yeah, nā. Aha ko te huarere i tino muia te whare ana Koe hei rā te te kaha. highlight, eh? Koera te tai o ngā highlights, bro. Yeah. Yeah. It was Kei te so full. whanake marika te rohe o te taitoke rau. Tangata mātakitaki nei, kapa nei, haka nei, nā reira, yeah. And I think kei te rongo rātou i tētahi vibe because, like, let's be honest, muri mai i a hātea, the crowd's quickly diminished, ne? But kei te rongo rātou, kei a rātou ētahi kapa miharo. Yep. Hātea muri whenua, ne? And I think the rohi is getting behind that. Yep. And the Wānanga'd was awesome as well. I ki te whare mō rātou, but when those two couples were on, Kei te pātoto. yeah, bro. And kei te rongo rā, te iwi i tērā, ne? And so it was mean. And it was like one of these ones where, pēnei te aroa, but not really, but kaore rātou i te mōhio koe katoa. Yep. So it was pretty cool, Well, man. ko taku matapai, aha koa ngā kōrero te pōra. If not this matatini, the next matatini. Yeah. we'll One of see. them will be the Depending final. on how the draw goes. Yeah. Ake Well, matariki. ka miharo me he mea next matatini i te mea ko te tikanga ne ka tū ki roto o te taitoke Te rau. tikanga, Well, but ka who Kahu the tū, hell knows? Ko te hononga hoki o Waimirirangi, ne, ki te ariki nui. O ai, me reitu me reipai. Reitu, reipai. He maha ngā hononga. So, whitu rangi tāne. Highlight e whakaturia te kapa tautoko, kia eke ai ngā nama ki ngā kapa e toru ka whai wāhi ki te matatini. Well, actually, we're not talking about highlights, we're talking about moments. Oh, moment. Ai. Well, that For was me, a moment that's a that moment. happened. For me, that's a moment. There's 3 groups is too many. Kia Rangi au, he moment tērā i mahara au e kore a muri e hokia, e ringi i hokia. Arā, ko te waihanga kapa i te rā tonu. Well, yeah. I Nei, te hari te ranga. whakaiti noiho i a rātou. Ai. Kei te kōrero mo te mana o te whakataitai matatini. Ai. Ne. E, E koera kia taku- ai ia ko ia te puhitai ore o ngā mahi arihia. Koe rongo tāku. E ringi tētahi atu o ngā moments, te tūmatora, Yeah, i bro. hoki mai a stage breaker, Yeah. e miharo ia, bro. And i rongo taku ngākau i tētahi, i rewa taku ngākau, ki te kiti i aia, bro, back in his element, hei kai tātaki. Tūtahi me wana tamariki katoa. Yeah, bro, it was me. Me haro tērā. Kamatu i roto i nāna tēnei ka... Well, no, nā rātou. Ai, nā rātou, Engari ko ia koe. te upoko pēr. Ko ia O te kamohi, whanake, eh, babe. Ai. Yep, So, me. e mihi ana ki a rātou. Ai, tua waru, tainui, ono i whai wāhi, te Pae Kahurangi haka. Ai. What a Koe rā te moment. What a Koe rā moment. pēr te moment o ngā moment katoa pē. Unfortunate because like TPM's haka was mean, Yeah. but all we can talk about is Te Pae Kahurangi's haka. Well, on a national scale too, right? Yeah, so yeah. It received national attention, media attention, Coming to politically. yeah, and Buzzy because kind of overshadowed their own tutors announcement. whakarewanga, Yeah. ne? O tana tūranga, coming to Goeki ki te Ai, list. Ka whai wahi Ah, atu rua ia ki te paitana list. pāremata. He's going to Ai. be in Parliament, so Yeah. amazing. Pretty mean. So, yeah, tērā. Tētahi atunga moments, hatakihi. Hoki anō ki a tātou kōrero mō te MC, eh? Experience. yeah. Ngā whea koi. I miss. Oh, actually. Wait, Yeah, hone. Message, Kaore au e pēra. message mai a Hani. Whai Hani ka ki mai i ki au. Pai o kōrero, bro. I runga i a Haka Yarns. Kia mōhio mai koe. Nā kuia i tono, kia hari ki te whakapāha. We were on the side of the stage, ka mea Get out tau. E hoa, ko te mano te iwi kei runga i o poko iwi. Hari ki te mai o mai. Me te tika hoki. I ngā, so ka i pai ngā wā. wiki mua i te whakataita i tuku karere mai ia ki au. Asking for tips on the MC. And like, e hara au i te MC. E nui ka mea te kia, bro, tākoro kemu. Yeah, Karu bro. hei te, Yeah, bro. ka reo i ki. Nā, but tika, tākoro kemu, giveaways. Giveaways. Yeah. Giveaways. Roll your chicken. Yeah, man, all of that.
Hei, tua iwa te tauihu. Te ekenga o te kuru marutea. Ia hoi. I rau e tiki au te tū. Mahia, ko ia te tau aku tino hoa. The moment kia hau Kahui. nei ko te whakarangatira ia Aaron Hippie. True. Ai. Ko te moment mō tēnei rohe kia au, kaore hāngai ana ki te pai o ā rātou tū, e ringi ko tā rātou whakapiri i ngā haikura, me te, I want to say taikura as well, babe, or whatever, but i whakapiri Oh, yeah. i ngā mea maha, kaupapa maha ki tērā regionals. Nice, nice, He nice. tauira tērā mō etahi atu regionals, Yep. kia whakaimi mai ngā iwi, Mō ngā mea iti. Well, Ne something, pia bro. putea. Ai, ki- i ki ki te- mai, i ki mai a Tom Alessana, nā koira tō rātou rautaki, Tom, Jermaine? Yep. Ai, Anyway, ai, ai, tētahi o rāua i ki mai kia hau. Nā, kei te mohi o mātou, we just want to send two. So, kia e ki tērā, koira te nama, Ai. but our other rohe, kei te pirangi kia nui ake, but te tauihu, koira tā rātou e whainei, kia rua, And ka mātu i tēnā. And i pai ki au tā rātou, at least kei te ngana, ki te mahi i etahi mea ririke. Ara, tāpiri ngā haikura, Ia nei, you know, so he tauira pai Collect tērā. resources. Yeah. Ka pai, Yeah. tēnā koutou te tau ihu. Ai, And, sorry, just another moment for this rohe to come back after a bit of a hit. Ne, Ah, tōna tika yeah, ko yeah, rātou i te yeah, whakahaere, yeah. te matatini, and they're so noble about it, although, you know, they were I tino ngana rātou, kia manaki tā tātou kaupapa nā reira kamahia. and, Tērā ohu. and actually, you know, tēnei rohe, te pāpa o Tom, tērā whānau katoa, top marks for professionalism, anō hoki. Ātāhua rātou. So, yeah. Tēnā koutou. All right. Te tai rāwhiti, Right. taku tino moment, hikurangi whakaeke. Wai, Ai. ai. How te mea pai o tērā? Tino ngahau, Yeah. simple as i reira rātou whakangahau ana i ngā iwi. Ko taku moment, ko taku braurani rei roto ia hokowhitu atu. I roto i tana wero, he slaps the inside leg. Yeah. If you haven't seen it. Ko taku moment, ki au, ko te hokinga mai tēnei, ko te Oh, tīmata. wahirere, ai. Ko te tīmatanga pia te tēnei, o tino. te hokinga mai o te tai rāwhiti, actually. I want to say, because, like, they were mean. Ngā kapa katoa, you know, wasn't Te necess- nuinga. Te nuinga, I know, te Te nuinga. nuinga. Te nuinga, te nuinga. But it wasn't that much of a hard watch, and, Yeah. he pai. Yeah, nana, i kama tu soft spot mo te tai rāwhiti. Tino tai rāwhiti ake. Yeah, bro. Yeah, bro. And they are, kei te rongo ahau, kei reira, pēnei te taitokero, but kei reira te tahi Māori, e tupu ana, e whanake ana i roto i tērā rohe. And actually, taua hui i ki nā hau, i nā pōra i MC ahau. Ka hara mai te tahi wahine, e aua whae, ahua kuia nei tēnei moko kaua. Ka ki, pira gau, ki te kōrero ki a koe. O kōrero mō te tai rāwhiti, nā, we're not developing. And kia mohe o mai koe, I kaore a mātai I tika. I said, that was 2 regionals ago. And I mātaki koe ngā regionals, I ki mātou whakanui ana mātou. She goes, yeah, okay. Yeah, tika koe. Yeah, aroho mai. So, e mihi ana ki te whaia, comes up to me. Yeah, but the other thing is they had a tai rāwhiti kapahaka development fund. See? And te te atu o ngā mea, top moment. Ki mai a Rob Ruhau tēnei. Because nā tetahi o ngā kapa, I heke te nama o ngā iwi ka whai wāhia. E ringa i ngā tamariki i Ai, koe ki te tū. atamira. Nā, koe nei te whakautu pai. Ka pātau rātou ki te wahine, ki te chūta. Hei, hea te take, ko heke te nama o ngā mea, ka whai wāhia atu ki te matatini, ko tana urupare. It is not my responsibility Yeah, to that's ensure that you get into te matatini. Nice. My responsibility is to my iwi. Nice. I Love like that. Love that. It's actually an interesting perspective. I really, like that. ai. E hara iau, kāre aha ki au mena Yeah. ka tū koe. Yeah. Engari, kei te Mean. tū au me taku moko Kei pena. te tū aku tamariki, kei Yeah. te ako rātou I tēnei mea, te tairāwhititanga or whatever it is. And I think, So, a te rātou kia whakatūtau I tō taua Ai, bro. kapa social. yeah, bro. That's what we're going to say to No. Wihapi. Yeah. No, what we're going to say, is, all right, boys, we got this kapa. How are we going to get some ladies? I was going to say, you're going to have no ladies turning up to your hui, bro. All right, boys, we're all doing the poi. All right, boys. All right.
Beautiful. Te kaumātahi, tāmaki makaurau. Taku top moment, Grace Foundation, aroha noa. Ai. Ai. How? Tino ātāhua, te tū. Te wairua o te tū, te whakaoranga o te kapahaka i ēnei uri Māori. Ia, ka mihi nui kia kaupapa, koutou. eh? Ai, te kaupapa o Grace Foundation. Te haka tautoko. Te haka tautoko, ai, tino miharo te teo ngā haka tautoko. Nui rawa koe ki te ai e te tei o mātou anonymous judges. Kia ora. But yeah, i tino ātāhua i, yeah. E miharo rātou. Miharo rātou. Me kokiri tonu rātou. E nei, harei te mea whaiti ana ki a rātou. Auckland City Mission i tū, he mahanga kapa āhua pera. Yeah. Tautoko anei te hapori. Tētahi ki tua. Angies. Ai, no. So, he maha rātou. So, he tika tau, he ātāhua tira. Ko aku moments, ko te ki te i aku hoa e taki ana, ia moeahi mā wakahuia, me toko Yeah, bro. mā angitu. And actually, I don't think I was on the post day, but toko raua ko te Te wahine rā. te Oh, tuatara wahine Raua tahi, I reckon they were one of the best leading pairs out of all regionals. You know, Out of all regionals. nearly. I don't know. I mean, toko was mean. best leading Pair. pair. Raua tahi, complementing each other. Big call. Yeah, Got best your Nice moment one. here? I would say the best leading pair is probably Kawa and Maras. I've got a moment for Ai. tāmaki. I te mea he taone nui tēnei. I tino rongo aha ko kāri tai a tina nā atu engari a mātou e mātaki ana i te broadcast. Ka mihi anō hau ki a rāhera mā me tā rātou whakatui te kaupapa. But you've got the crowd really into it. Yeah. There they are with their Yeah. bloody lights and everything. Yeah. I was like, oh, sorry, you'd never get that in Te Aroa. Yeah. We're so... Hey, speaking about that, well, because i tū Oh, if ki you go back Victor indoors Arena at the ne. next one, we might. I tū ki Victor Arena ne. And tērā pia, babe, mena ka tū ki waho anō, te mea o Te Aroa, maybe we need to be handing out little flags or something. Pai ai tō, whakātui tō tautoko. Kia ora. Something, something you can... Ko toia ngā kapa te Participate. whakarite i aua haki. Ai. Te tai tauaranga haki o Ngāti Whakauerere ana. I pai hoki? Yeah, i rawe. E whakaaro anau, and taku mōhio nā pere pēr tēnei āwhina mo te a Women's Rugby World Cup, ne? I ngā te iwi poi. hari ngā poi. And tino māramata ki te i tērā. And so he mihano tēnā, so tērā pēr. Koe nei te State of Origin, Well, you ko know? te wāte nei o te Soccer World Cup, Ai, i reira ka tiki nei rātou ngā ai. Ko te tai o tō rātou kapa. true, true, And then, Sure. maybe that might be us. something like that. Well, tētahi mea, ai, tētahi mea. Ai, Te marua waitaha, rima i whai wahi atu, taku tino moment ko ngā kapa o ngā whare wānanga i tū, no re, ko rukutia me te akatoki. Ai. Ia, e nui taku tautoko i te whare wānanga i au i reira, Ai. ana he rawe te ki te yaku hoa, ai tū tonu ana e tautoko ana ai enei kapa. Oh, ko rukutia te kapa whare wānanga. Ai, yeah. Otago. Otago. So te ropu Māori. well, o tākou, tino mārama nā rātou e rangi, ai, hawhe. Nice. Hawhe o tākou, hawhe o tāgo. Yeah. Ko te ingari, ko te, actually, koe nei pia te moment o te tau. Ko te kaupapa ki tō Kiringaua. tau, tātou Ai. pōtiki ki a Ai. Kiringau. Ana, kei ko kōrero hia ngā kōrero ko mo te hoiho, kei te aroha ki a rātou katoa. Ko tētahi āhuatanga i āhua he manawa ai au, ko te urupare ki tērā āhuatanga, ne? Ko tā te iwi Māori tuku i tana rima te kautāra, ki te whakawā i taua āhuatanga. E tautoko E hara no rātou te Hinga raka. kē i reira, Ai. ne? Ai. E te o ngā kōrero i puta, kei te- ka takahi au i tōna upoko. Kei te whakamahi i te nawe a tētahi atu ki te whakapuaki i o rātou ake nawe Mo tētahi atu tuku mea. i honei. Yeah. Ne. No reira, kia nei, kua Pākehā te ao Māori i roto i aua āhuatanga. E Nā, whakaanau. tauko. Ana i arohau kia Kiringaua, i arohau kia te teira. Ai. I te ahua o E te whakaanau. whakaamai o ngā kōrero. Taku top moment. Kua roa hau e hoki ana ki ngā kūrereo, ki ngā kaupapa o te iwi. A te iwi. Taku kite i roto i a te pāwātahu, a rukutia, ngā rakatahi, ne? Nei. Miharo, bro. And then ko te tama i kia hau i tēnei, ka message mai ahoani kia hau i te rātu wiki. Ko te tama Justin i roto i te kapa. Enei tamariki katoa. And marama ana te kite, e harai te mea ko te waipounumu he roho e tino angitu ana i roto i te ao haka. But that doesn't mean that Kāori i reira i tahi e rata ana ki te haka. E tino rata ana. Tino rata ana rātou. So good on them for giving it a go. Actually, bro,
ko he pai tēnei te mea kaore au I konei mō e nei debriefing. Engari memihi, ana ahakoa I āwhina a te ngāwiri rāua ko makaira ahi kāroa. I tō rāua hoa. Engari ahi kāroa, They were mean, eh? mean. Stunning. You know, I eke ki tua o tāku I whakapai ai mō te rohe o Waitaha. Ai pau, I kia hau, and tērā pe ko rātou, ko ahi kāroa anō ki roto I tērā kāhui e pātoto ana I runga I te top 12, I te kuahau o te top I 12. wouldn't go that far. But But they were meaner. Yep. And I would say, mena I tū rātou I roto I tētahi atu regionals ka whai wahi tonu rātou. Ai. You know? No, They were mean, bro. And kei te I kia hau tēnei I te rātu Riki, kei te whakakotahi rātou pai nei I te ngaitahu o kaitahu taka me te kapa haka taka. Kia ora. Ne, Yeah. it's going well. Yeah. Some iwi don't do it well. Yeah. Me ngā hunga mōhio ki te kapahaka anō hoki, koira te tai anō āpititanga. Yeah, no, I rawi. So, Nah, they I've got were a mean, moment. bro. They were I've got a mean. moment from Waitaha I te mea, I whakawāhau I tēnei rohe me te rohe o te tau tokerau. And I ahau e noho ana ki te pai, I tino rongoa hau I te, kuaroa te rohe o te Waipaunamū o Ngaitahu e whanake ana I te reo. I tino rangona tērā, Yep. I roto I tēnei whakataitai. Yep. Kama tu koe nei te wātuatahi kua whai wāhi atu te reo. Hei wāhanga matua I roto I tō rātou whakataitai. It was a little bit hard to judge, to be fair though, because we had to, anyway, that's a whole other story. We judged more tetea, Yeah. which was interesting. Whakahua me te reo tito. One of the tautoko teams could have won te reo because they did taku rākau. I was like, what am I supposed to say? Everything's correct. Pea tō whakawai tērā. Yeah. Ko wai Te wai hoki ki te ai. hau tū te maunga no e mahi ana I tā rātou mō te atea. Yes. I was like, Classic. that's gonna win. Classic. I feel like kaha, heri te tonu ngā uri o reira. O tērā takiwa o te. He tino mai ata. Mai anō. Tērā Whaira tētai. taku moment. Tērā tētai āhuaranga I pā mo te taha ki ngā kaiwhakawāne. Ka message a hau I a whāhāni. Hey, whā, e tika raini te kōrero, I pēna. She goes, well, tuatahi, nā wai whāki, because e toru noho mātou roto I te rūma. So, pēhe te tai o e rei kōrero ki a koe. I was like, aua. I thought you told us. No. I don't know. Yeah, hoi no, pai. Yeah. Next one. Whakamatunga ko te whanganui ātara, e whai whakautai. wahi atu. Ana koira taku top moment. Ko te Whā. mutunga. No. Ko eke te rohe nei ki ngā kapa e whā, ana I runga I taku haerenga ki te noho tahi ki a ngā taiwhiringa, ko mohi au ki te tino hirahira o tau ai ki ngā so. Ko taku tino top moment, mō tēnei kapa, no mō tēnei rohe. Te ahua nei kaha whakarongo e tahi o nei kapa ki aku kōrero mō te pito. E te tātua. Kasi e tahi o nei. Kaore iki te ai. Una marika. Una marika rātau. Anō nei he pari. Like, e tahi o nei tāngata. Ko te tātua eni he weherua nui wainganui te pito me te tātua? I was like, gee, you didn't have to go that high. I don't think they were following your instructions. You don't know, babe. You know. No, Kei reira get e about tahi. I haere ki Nitawhia and those fellas, man, they're No. I'm not even talking about te rahi o ngā tātua. He ki marika rātou I te tātua. So anyway, so koe rā taku top moment. I had a little giggle. The moment for me was Pukeatua winning on debut. Yeah. Yep. Koe te ingoa te tuahinera I roto I a koutou? Ngā te whakaui? Ai. O rahira. She was Yeah, She was mean. 4 too many. Yeah. See. He pēnei a Waitaha, really. Waitaha, Pōneke, Kāhui Maunga, even, e rā rohe katoa. Whakaheke a te nama. No, well, o ka hoki anō ki taua kōrero, kia rua ngā whakataitai. Yeah. Something like that, eh? Rua te kauma 5, o whetu pia. Rua te kauma, what is it? Toru, Yeah. o waru. Just wehe rua I te, Championship. ai, halfway. Yep. Okay, rima te kauma ono ngā kapa e haere ana, nō reira, rua te kauma rima ki tēnei, rua te kauma ono ki tērā. Yep. Or whatever the number is. And that's in even playing field. Yeah. Nei, koene. Engari ka whakaro au, ka toa koe I te aha. Mehe mea ka wehe rua I nei wāhanga I rua, kia toa koe I te taumata o runga. What are you winning? It gives the bottom 25 Yeah.
incentive to actually go and win some things. You're winning- Promotion. Win what? You're Promotion. winning the right The plate. to perform. No, yeah, you'll be winning waiata the top. aringa, you'll be winning all of those things in your comp, and then you'll be winning the right to move up. Yeah, and see, this is what makes it more entertaining viewing. And And then when you move up, kia eke koe ki te taumata tuatahi, katoa ia koe te aha. Well, Oh, kei roto koe te Te top. mana. Ka tīmata tō Ai. piki ki te taumata o Ai. te matangirua. There's a show on Disney, mō koutou kea koutou te Disney Plus subscription, Wrexham, nā ko ngā Ryan Reynolds mā ko hoko i tētahi soccer team, ne? And then mātaki ana i tō rātou piki, because they were on the bottom league, ne? Ka piki, next minute ko te buy-in, he rite ki ngā Warriors, the buy-in of the iwi is crazy, because kei te piki ake, ka pera hoki i tēnei, eh? He tīma tuturu. Tūturu. And then They i te bought wā- a bottom tier team, and now they're in the top tier. Nice. Kua hua whātau tēnei doko series e haere ana. Ka pai, That's ka mean. Ana i te waka eke ki te namatahi ka toa i ngā miriona tāra. Well, yeah. Ka eke, i te mea, mena ka piki ake koe i roto i era whakataitai matua, ka maha ke te mātakitaki tia o e ngā mano, whatever, Te miriona whakangao tāra. pūtea, Era mea katoa, so taira, of course you taira. get way more everything. But koera te whakatu i tērā pikinga he miharo. So, back to this promotion relegation, imagine ahi kāroa, I'm assuming kei roto rātou i te bottom 25 o te rā te matatini. Ka mātaki tātou i tēnei ne, and then ko te o tautahi waipauna mu whānui, mena ka piki ake rātou, Ai, ka hoko i te merch. ka era mea Te katoa, tautoko, ka ka haere ki te mātaki. tautoko. And it gives you, and ko mātaki a hau i etahi mea ka ki rātou, it's all good to lose, but we don't want to make this a habit, eh? And then, so, ka tupu tērā wairua i roto i etahi kapa, hei, tō mātou i tēnei, why can't we win the next one? That's right. Hey, That's right. No, So ka no. mātaki koe, and your katai koe te kite i tērā i ngā taumata e rua. Yep. So, i roto i te matatini i tēnei wā, ko etahi kapa e kore rawa. Ai. E tai ki runga ni. Ai. Engari, me he mea ka whakawehea, ko etahi o ngā kapa kai raro, ka tai pēr ki Ai. te tihi o te rua te kaumāri mā raro. Ai. And then ka tīmata tētahi ara anō. Ai. Nā, kua tino mahana taku ngā kau ki tērā, promotion, relegation, tērā pēr, e hia ka promote here, e hia ka whakahekia, e rima pēr, I don't know, but it'll be me. Yep. Hei, whakaoti mā tātou i te whānau. Ai. Ko rere tēnei me te kapahaka, nā fantasy bracket, mō te tau 2026. Yep. Kaore tātou te hoki ki ngā wakahui a 2026. Ne? Ai, Tēnei rua rau te kaumari manga kapa i tū i tēnei tau. Nice. Yeah, rua mano rua te kauma so anei te whānau ka timata ki a wai, ki au. Kia koe. Okay. Waitatira. Waitatira, hekenga, Ai. yeah. Ai. Ai, korea taku, taku, nah. I kōwhiri hoki au i a hekenga mo te waitatira, i ringi ka whanoni a hau, i te mea he honourable mentions and all aku, engari hekenga i te mea, marama ana te rongo, ko ngā tāne te matua. Ai. Hey, it's like blatant, like ko ngā tāne te mea whakamiharo o tēnei kapa. Ana kaore tino rangona tērā. Ai, so ko taku coral, Right. i mua ko tauira, e ringi waiata rātou mo te atua. So I'm going to say angi tū, waitatira. Koe taku. Ki au nei ko te waiata tira pai, ai, a oro nei ko te waiata a Hekenga. Hekenga Arangi. I've just thought about my waiata aringa, actually. I'll save it. Yeah, no, Hekenga. Hekenga. Beauty. Whakaeke. Okay, ahau, tīmata ahau. Whakaeke. And I've got hekenga in here as an honourable mention, miharo tira. But taku whakaeke, toa, taumata Apanui. Yeah. Yeah. Boom. Ko au hoki tērā. It's mean. It's mean. It's mean. I hoki anō ki te mātaki. It's so good. Yeah. Te ahu o te waiata e. Ma tunu tu tu dum 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 dum. Oh, it's e ngā peke me ngā heke. Oh. Toa hoki. Hurrah. It's so good. Ka pai. Mō te atea. It makes me think like, Hekenga's up there. Hekenga. Yeah. that's yeah. what I said, honourable mention hekinga, kei reira koutou, but Yeah. taumata Apanui. And us. Nah. Kau. Pai ki au tō mātou whakaeke. Okay, mō tētia. Mō te atea, This is a pick and really, eh? What do you feel like? yeah, no, I'd have to say Moihiriri. Oh, yep. Pai tērā. Ki au ko te kai ora te iti kahurangi. Okay, kia ora. Ko tāku, ko te mō tētia Apanui. Yeah.
Honourable mention Te Haunakaha. Oh, yep. Yeah. Yes, actually. I wanted to bring in a few more Haunakahas onto my thing, but Yeah, you know. I rawe Koe rātou. tātou poi, yeah, yeah, yeah. Pai hoki tā rātou wai te tira. Hoi anō. Yeah. Okay. Wai tā ringa. Wai ta āringa. Waiata āringa, well, I rawe tā hekinga ārangi. Yeah. I pai hoki ki au tā te puku, engari I flat rātou te mutunga. Mehe mea kaori I papatahi, kua pai hoki tā rātou. But probably hekinga. Yeah. Ko tūhaurangi. Ooh, sure. Te hea tā rātou. Happy, waiata mai, please. Waiata hea mai a hapi, e hapi. Kao. Ahua whango taku reo. Okay. Honourable mention for me is Angi 2. Oh, yes. Action song. How does that go? Nge. Yeah, pai tērā, catchy. E ringi ko tāku ko taumata Apanui. Action song. No, nei pai hoki kia hau te waiata a hātea mo te kuia. Yep. No, miharo. Yeah. Oh, Moody's, they had a mean one too. Yep. Wai tā ringa. Yep, that's a mean one. Yep, tika. But for me, taumata Apanui. Beauty. Yep, okay. Poi. Here we go. Ngāti whakauē. Do you fellas actually do the poi? Yes. I feel like you fellas just pato. Kei te patu ngā Koe poi. nei te Ai, poi, bro. ana Hey, koe do you nei, just koe nei pato taku pato? poi, Do you tino just- poi, do you I like te do- mea. How long? How many Koe nei reps? u te wā tuatahi. Kua eke au ki te atamira, ana kaori I te pātiki pana taku manawa. Yeah. You know, ana koe re te whainga kia ngāhau te tū. So koe nei taku tino poi. Yeah. Kia ora. Okay. I'll be honest, I'm struggling with all of this. Ka reo te tino maumahara. And that's an amazing point. I te mea he mahara wa ngā kapa I I've tū. got a couple. I've got three. I've got three. I pai, I rawe kia hau te poi a Haunakaha. Engari, kaore pe I tuatu I a wewihi me tūhurangi. Yeah. So I've got Koaku, Tauira. I like the poi, mainly because I like the tune. And I like how I ngana rātou, long poi to start, whatever. Good on them. But I just like the tune because the boys who are singing was mean. Because the poi is about me. Hekinga, honourable mention. It was mean. And wewihi I toa. I roto I te arguably the hardest poi region Yep. out. So, yeah. And I would say I toa because the men's notes are mean. I toa I te mea ko anti puku hui e te kāko. Anyway, Well, hey. Let's not talk about who's the judges. Anyway. Anyway, Haka. Okay, I've got a couple. Hekinga's haka was mean. But Kiao, outright TPM. It was mean. Kio ko ohine. Ai, ohine mataroa, Yeah, ara te you know. tai uncle kei Wānganui kei Muana. You Yep. know, tino yeah, taikaha. mean engari, pau te hau. Te mutunga. Yep. Ki au nei ko te haka, TPM whangara, Yep. me orama. Ai, Oh, yeah. te rōpū. Whina te Yeah, yeah. Wow. Oh, whakayu. No, koe ra te Kaore haka. koe I ahua Pākehā tō karawhiu tērā Ai. kupu. Whakiu. I kaore I whākiu. Matawaka. Kaore I ahua. Anone he kupu Pākehā. Anone I te kōrero koe ki aila. Ko taku mita I pia. pātera ki taku ngāwha. Sorry. I te tino koe ki a kereama. Not on purpose. Okay. Whakawātea. Now, I've got one, and this I had a category for me. Ones who attacked the exit. Because I kia hau I nā nahi, like, Honourable mention ngā te whakaui. well, he maha ngā whakawātea, you just feel like you're just getting off, ne? Just something to get us off. So, honourable mention is wakahuia, but ko tāku, and it's mean, taumata Apanui. Oh, that's mine. Actually, bro, most whakawātea judges just want you to get off. Yeah. But it's still an opportunity to wow us. Hey. Yeah. It's an item. Ko te, No, kei te whakaro au koe. ko te ko te kia nei, taumata ko te Apanui. tino whakawātea kia hau ko tā hokowhitu atu. Te waiata. Oh, yeah. True. Yeah, taumata Apanui. Now, I've got a couple honourable mentions. Haka mō te kai tātaki. And whakawātea as well is Rua Tokichi. They are mean. Yeah. They are mean. Yeah, they are mean. And they are mean for like so many reasons. But he miharo rātou. E pērangi anau ke hoki mai tērā momo, really. Like of just like being so OG. You know? Yeah. They're mean. Anei, ki te anei, tēnei wā e koe tei tāngata a whaiwhai anei tērā taira, I want to be like him. Be solo.
Best solo. The pros was up there. Oh, taua kapa, Oiahu. Yeah, actually. Yeah. Was up there for me. Yeah. Tuku tino solo he kapa whakangahau ki Waikato. Ana i tū ia hei kai whakataki ki te whakataitau o Tāmaki, Piki. Oh. Oh, Piki te ora. Yeah. Yeah. Koira, Murahiki, yeah, yeah. ko tana solo, taki tino solo. tino. Oh, yeah. Yeah. Actually, pai hoki ngā solos o whakawate. Yeah, whakawate, ai. Rawe Yeah, tawa that's a kapa. good question. Crew Cam, you guys got any solos? Pai ki au Lily. I roto i te Oh, Raparangi me too. too. Yeah. She held it for, ahua, tērā wahanga i te timatanga. Girl can sing. Nah, tika tau, but I would agree, bro. Poia moia hu, bro. Te waia te aringa, I think it was, or Pukeatua. Yeah. And it was so long. Yeah, it was it like was half the beautiful. song. It was mean. I'm sorry, but there were some solos out there that shouldn't have been a solo. Didn't need to happen, Didn't. eh? Right. Yeah. Didn't need to happen. Yeah, or didn't need to be that singer. I've got no Ai. examples, Tamihana. Like? No, but yeah, tika. But see, here's the thing about solos, eh? And I agree, and I get why some tutors pick the ones that we think are not the greatest, ne? It's because it's proven. You can do it and you're not going to go flat. Reliable. And it's reliable. Ai. Whereas sometimes, the young girl over there or the young boy mean at doing the trills, and then they get on stage. And they hear a different note from the guitar. And you're like, Yeah. Whereas at least you can rely on uncle or auntie Yeah. or tutor or whatever to go, at least I'm going to do it and we're not going to get marks taken off. Yeah. Ai. So I get why some tutors pick the lead, the not so well, but not dun-dun. Ka pai. Ka pai. Well done on that Haka Fantasy. It's fun. Ai, Yeah. tukua Ka mai pai. o koutou Yes. whakaro. So pretty much tauma to Apanui for the whole bracket. E ne kinga. And he can- Good, what a great bracket. Yeah. Ka nui ngā mihi kia koutou katoa. Koe nei te mutunga o te terenga tuarua official o Haka Yarns. Ai. Tua rima. Oi, ki te au tērā. Anui. Tua... Ai, ka mihi kia koutou ngā loyal Tua viewers. tua. Kua kaha tautoko i a mātou i tēnei terenga. He rawe te rongo i a koutou kōrero i ia wiki. Ai, kia hoki anō ki ngā terenga, ai, koe nei te terenga tua tori or whatever, but I mahi māua ko kere ama, hoki anō ki te kōrero COVID. mo te voluntary, whātau māua e mahi ana i tēnei utukore. Ana kaore kore e mihi nui ana ngā iwi kia COVID korua. tētahi pō, i te noho au ki te taha o taku washing machine. Yeah. Yeah, all of them. Yeah. Those were, the COVID episodes were fun, ne? Ka tuia era ki o tātou zinus. Beautiful. Yeah. Ka mihi ki ngā manuhiri tai mai ki tēnei pai Ai. kōrero ki a koe matua ruakiri whēho, Te Wehi Preston, Tamatererewa Kōpū, Eugene Te Mara. Otene. Eugene Te Mara. Ai. Yeah, rata ko Otene. I wehe i te zinu ki te mahi i te Haka Yarns, kātahi ka hoki ki te zinu. Ka toia te zinu ki te Haka Yarns. Ko te mihi tuatoru ki ngā anonymous judges. Ai. Yes. Ka rau e kōrero tonu ana. Ai. Ki ngā kapa i tū, hai whetū ki ngā hōtaka o Haka Fields, ka nui ngā mihi kia koutou. Ai. Kia te māngai pāho anō hoki te pūtea tautoko i tēnei hōtaka. Ai. I te whānau, he kōrero whakamutunga. Nā, e mihi ana ki a koutou. Koutou e tautoko mai ana, e kōrero mai ana, i a koutou kōrero o koutou whakaro, me pehe e paia ki te hōtaka. E mihi ana ki ngā iwi, i ngā tautohito o te ao kapahaka, ka hara mai ki te kōrero kia tātou ne. Rob Salama, Whaia Te Rita, he roa te rārangi. So it's mean. E mihi ana ki a koutou. Ia, aha koa te mihara o tērā te auahi i tērā atu pō, i haere tonu mai etahi ki te ki, hei bang, he rau ki Ai. No reire mihi ana kia koutou. Ai, koera taku tino whakaeke tērā te auahi. Nei, Yeah. koera taku tino whakawāte. And e mihi ana ki a koe pau, pāpāho nei te hōtaka i runga i a Te Arawa FM. Ai. I ngā Tūmiki hoki. Ai, me o mātātua. So mihi hoki ana ki a whakata Māori, e tāpara nei i te pāpāhotanga i runga i o rātou anō YouTubes, ka collab anō hoki i runga i a IG e tahi wā. So, nā, he nui te tautoko. Ai. Aha ko kaore pe tautoko ngi ana, e ngā mana nui, e tautoko ngi ana e te iwi. Ai, en kamatu, me kore ake ko koutou. Huri i te motu Ai. e tito ana i ngā waiata, e whakahaere ana i a koutou kapa, Ai. e whakatoa ana i eni kākano ki roto ki te whenua haumako o te ngākau. Ko kore tēnei hōtaka. Nō reira,
Ka reo te pōtai, ka mihi ake kia koutou katoa. Mihi whakamutunga. Ngā hoa me ngā hoa riri. Ngā hoa me ngā hoa riri, e Tai tahi wā te ka matatini. whakawhiti. Nā. Nā, tuku mihi whakamutunga kia tātou, ki te tīma. Ai. Kei muri, go to the crew Ai, camp. yes. Koutou, you know. Montel. Kei konea Montel, a Rakaia, i āwhina anō hoki, a Paris, kia Jen, kia Lauren, kia Wairani, kia... Eza. Ai, kia Aaron. Aaron. Ai, Tamihana, Kahu, Wihapi, kia Wai, Morrison anō hoki, Ai, tautoko ai. me ngā kai i roto i ngā wiki. So, you know, ahakoa, ko tātou toko toru te nungo te wai pahupahu ana, e nui te tīma. Kia mai. So, Homie, Martini ma mano ka rapa te whai. There you go, TikTok guy, there's another whakatauki for you. Ko tahi te kōhao o tingira. Ai. Homie, hui e. Amini. E ngana ana a kahurangi ki te whakarāpopoto i a tātou i te mea kōroa te season. Ai. Ana kia ka koutou ngā rangatahi ka tūki Ai! ngā whakataitai Kura Tuarua. Koe rea te mihi whakamutunga. Kaore kore ka tino eke. Engari e te whānau, atu ia mātou te pai kōrero o Haka Yarns. Na. Yes, E I was mihi gonna ana ki get ngā on you. tāngata, ka hara mai ki te kōrero mo Irawaru. He maha ngā kai haka, bro. Like, ka hara mai, ko ki te au, ai, Irawaru. So, ka pai. Ko tino tipu a Irawaru? Ai. E haere atu mātou ki te tahi tangihana ki rātou tūwhare toa. Pia haere mai taku, bro, ati raukaki ia. Koe re tana kōrero tuatahi. Cheer, brother. Pai te ingoa, bro. I know, koe re kōwhiri ai. Mai, ei, bro. Ka pai e te whānau. Ka nui ngā mihi kia koutou, o tira kia tātou. Tēnā tātou katoa. Kua ea. Kua ea. Herenga o Haka Yarns. Up the Red and Blacks. Tēnei me te loyalty, ne? I think this is a stupid ploy that tutors put on us to keep us in the group. One of the most overlooked jobs. Engari, Yeah, it's one of the most important jobs. But then what are they there for? You need to be judging what you're seeing. How can you judge on what you want to see? Toru? Tuatori. Wow! Ko taku whānga i tēnei tau, make friends, not enemies. Nō reira, kau e arahi a hau ki te whakapua ki kōrero e pāma mai ai te tangata. Ka pai. Kua ea Do ngā the kōrero. broadcast via the judging. He Hey, mihi creative person are no tērā, hey, Tūtuna bloody. ki ngā tauira. Apparently, they got a super sub. Oh, yeah. Te kau mātua rā kei te hoki mai. Ooh. Now, I could be totally wrong. They also wanted to give you that information so that you could say it and scare everybody. Yeah. You got a solo? Ni pātene? Tino kore nei. Karanai? Kahu, pehea. I know what you're doing over here, Kiriama. Hey, baiting. No? Kei te whai. Okay, who's out? It's like the So, general where were he? consensus. You're right over there. Hey. Nō reira, kia kaha koutou hei tēnei mutunga wiki. Ani, kei te mohi o koe e ahu mai I hea te ingoa poi piripi I hea? Oh my God, let's rap, guys. So you Irirangi, papa, kei hea koe. Ooh. Oh, bring that back. They should have a tonga who has the best copy. Kia They got a koe. clicker. Who does the most copy? KPM, copies per minute. Tūhaurangi, you reckon you can beat TPM? Oh, yeah, baby. Oh, yeah, baby. We coming. Irirangi. Bike Max. Get your bike. It goes into a commercial. Kia ora e te whānau. It's the same message. If you liked it, well, make sure you like, heart, subscribe, and share. Haka Yarns. Toits.